munyemerere inshuti bakunzi ba ruhago, munyemerere ngaruke muri ekipe ya Rayon Sport, munyemerere mbagezeho amakuru adasanzwe, munyemerere mbagezeho amakuru ashimishije. None mbafitiye inkuru idasanzwe, mbafitiye breaking news guturuka muri ekipe ya Rayon Sport. Iyi kipe ya Rayon Sport ikoza gashya katigeze kabaho, ikoze akantu katigeze gakorwa n'indi kipe iyo ari yo yose ku butaka bw'u Rwanda. Ndagira ngo noneho mbagezeho aya makuru yizewe, ndagira ngo mbagezeho izi zandani. Niba uri umukunzi wa Rayon Sport, ndabizi ko iyi nkuru iragushimisha. Niba uri umukunzi wa APR, byanga byakunda iyi nkuru irakubabaza. Ariko niba uri umukunzi wa Gikundiro, ndagira ngo wicare nguhereza amakuru yizewe. Ariko gatoya, breaking news, ntarinjira muri aya makuru akomeye cyane, ntarinjira muri iyi nkuru ishimishije, ndagira nkwisabira akantu kamwe, ankorera kuri iryo jambo ryanditse ngo subscribe, arikoreho rwose rikandeho, wibuke ukore no kunzogera. Niba uri umukunzi wa Rayon Sport, jya muri comment wandike ngo Murera mu bicu cyangwa se ngo Rayon Sport mu bicu, kugira ngo nanjye menye ko abakunzi ba Rayon Sport bari hano rwose, kugira ngo mbagezeho amakuru ashimishije, kugira ngo mbagezeho amakuru meza cyane. Yitwa Murera, yitwa Gikundiro, yitwa Gasaro Kinyanza, yitwa uyita amazina ushaka. Nifite abafana batari bake ku butaka bw'u Rwanda. Iyi kipe rero igize gutya rwose, ikora gashya, imanuye umukinyi udasanzwe, imanuye nomero 11. Navuga ko niwe wa mbere ugiye kubaho ku butaka bw'u Rwanda. Ni umukinyi uteye ubwoba, ni umukinyi udasanzwe, ni gikura nkota, ni jigo, ni vandrateri, ni moteri, umwita amazina ushaka. Uyu mukinyi rero amazina ye yitwa Ayubu Yusufu. Uyu nguyu Ayubu Yusufu ni umukinyi ukomeye cyane, ufite ubwene gihugu bwa Espagne ariko uvukiye muri Maroc. Uyu mukinyi rero yavutse tariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2002, afite imyaka 24 y'amavuko. Ikindi kintu wamenya, afite metero 1 na santimetero 79, akina nk'umwataka. Uyu mukinyi rwose, dore ko amakuru mfite nkura mu butasi nuko uyu Ayubu Yusufu yamaze kumvikana na ekipe ya Rayon Sport, yamaze kugera i Nyarugenge, aho aje gushyira umukono ku masezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Nshuti bakunzi ba Ruhago TV1, nanjye ndano kugira ngo njembagezaho amakuru yizewe, ndano kugira ngo njembahereza zandani. Rero kora subscribe cyangwa sabone kugira ngo nanjye njembagezaho amakuru yizewe kandi inyabagerezeho ku gihe. Ndagira nkubwiza ukuri yuko ntahandi wakora amakuru y'impamo, ntahandi wakora ibiganiro byizewe usibye kuri Ruhago TV1. Kora subscribe, ukore kunzogera kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro byiza bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane.